buntag sad pre. Mura lagi malipayon atong kapuntagon ron. Di mo ka pre. Uy mado mo kurod. Nya, ako lang gi sayaw ah. Nya, naka si Gobilya pre. Saan man mo 5 men? Kuan lagi pre. Nakoy utang ba nya? Karon may last. Nya, naatlan nga way kwarta. Nya, ako'y babayron nimo. Mao na neron, kamoy utang ako'y bayad. Dili pre. Magulam ko nimo, di ako mo bayad. O bilang pud mo muston? 5,000 lagi pre. Ah, 5 mil mong uslan. Si Pinta ra gini pre kay wala kwarta. Kwenta ra pre. Wala ang kwarta gid pre. Ah, sige na lang pre. Ana na lang pre, isa pre, ana na lang. Adto ka doon ni kumparing Mayok kay nagpakupras man do pagniaging Domingo. Sure jud natoy kwarta ron. Umuo ba pre? Nya, salamat kini si Kwenta. Ay, salamat nga utang mo na nimo. Oh, sige pre, atuon sa nakuha. Mayroon siguro na. Oh pre. Ay, nahurot na gid kahali na kang kupras. Salamat. Ayay, naana po mangutang ay. Oh? Klaro kayo, padulong po rin ako. Ah, klaro kayo na mangutang po rin ako. Di yung ipahul mo. Tinuig lumang bayad. Murag lube. May buntag ya pre. Nawara, may buntag ko. May buntag po pre. Sa may toyo. Padulaan ako gamay pre ha, basig di ka kadungog. Padulay pag yung gamay pre. Iba mo ko nga, ikaw may naituyo na ko. Tagna juga pre. Nya kaila ka Pablo. Siya may gasultin ako nga halin mo kupras. Nya. Os ko ya pre be. Na. Ako kay ba pre, oy asa si nang pausta ron oy. Wala ko nangitang pausta pre. Pahusla ko og kwarta. Ah, manghulam ka na ko gitara? Na, wala jud ko'y gitara dire pre. Pasensya gyud kayo pre. Dili gitara pre. Kwarta. Ingon ra ba sila pre nga ang bungol-bungol mas bungol pas bungol. So, nasokok anak ko karon. Kay baw na siyang wala tayo ungol kay atong gipakupras. Antay pre. Naabot naman tag ungol pre. Kuan pre ba? Dako kag mata. Kulot pa imong nang kaysa imong buhok. Karon, kung itagyog sabay. Matatilaw jud kung mga ka. Dako kag iya nya, kapmay kag kuan. Patis. Murag kag gamin. Daw ni mo murag bagtak. Dili bitaw ko bungol pre tuwang ka. Good morning ya pre. Fudge. Oy, buntag sad pre. Mura lagi malipayon atong kaugma. Fudge. Uy, may buntag sad pre. Mura lagi malipayon atong kaugma. Ala kaugma. Ikatra ko na ron. 1, 2, 3, go. Naabot naman tag ungol na ni. Pre. Oh, di na ka matingog. Ay, So, what's up mga kakwads? Salamat kayong gihumana mong video. so sa aming mag-shoutout mga quads, please go subscribe sa among YouTube channel. I-click yun ang notification bell para updated ka sa mga kabuang. So, kamera ka tulo. Shoutout karong adlaw. mo niyang nag-shoutout. Shoutout sa Monte Alegre Biners. Shoutout. Ang Pinoy Lods, mga quads. Og shoutout ni Irene Doroteo from Basak, San Nicolas. Shoutout. Og Diosdado TV. Shoutout. Shoutout ni TG9, Guapapuy, Guapo Tito. Word ito. Shoutout. Shoutout ni Clinton Oliver from Isidro Levy. Shoutout. Og ni Angel Cassie Gomez. Shoutout. Tirada Pulides. Shoutout. Og ni Giselle Giranan. Shoutout. Shoutout. Belated happy birthday. Joseph Bernalos. Oh, Pinggalos. belated happy birthday dol. Og kinsa tong magpa-shoutout, comment lang mo diyan sa ubos nga magpa-shoutout mo. Then shoutout ni sa mong sponsor nga si Ma'am Wilma Dito. Si. Sheila May Roma. Shoutout ko sa mga balipulista rin sa Oh, shoutout amping yung maura to. Thank you and God bless. Nadie como